Malawi Today. Your man is not a boyfriend for all South Africans. Lambuto. We are not in a relationship with your man or your boyfriend. We are South Africans. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani imene yamanga nthenje kwambiri ndiyo a Home Affairs ku South Africa. Mchitidwe umene ukuchitika kumeneko ndi ovuta kwambiri komanso onyasa kwambiri chifukwa zafikatu stage yonena kuti anthu ayamba kukanizidwa chithandizo ku chipatala. Munthu wakunja akukanika kuti akalandire chithandizo kunja chifukwa chonena kuti akuti mankhwala amene ali kumeneku ndi ama South Africans okhaokha, ndipo munthu amene ali foreigner sakuyenera kulandira nawo chithandizo. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Nde nkuluyu amachita kulongosola onena kuti ngati ukupanga chibwenzi ndi foreigner, ameneyo ndi chibwenzi chako. Sizikutanthauza zonena kuti chimenecho ndi chibwenzi cha anthu onse a South Africa. Kotero chithandizo ku chipatala sikuti akuyenera kulandira ameneyo, azipita ku zipatala za private. Ndipo zinthu ayi si uzimu. Chonde amene tili ndi abale South Africa, tiyeni tiwayikize mmapemphero. Tateni tionere makilipi amenewa mmene zilili, chifukwa even akumafika ndi kuchipatala komwe nkulengeza mauthenga ngati amenewa. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. See, relationship ya how? A foreign man is not our relationship. We are not going to fight for South African needs and South African privileges. Boyfriend or how? Your boyfriend, if your boyfriend or husband is foreign, must go to a private clinic there or private hospital. Your relationship, your romantic relationship with a foreign man is your relationship and it's a personal relationship. Your man is not a boyfriend for all South Africans. Lambuto. We are not in a relationship with your man or your boyfriend. We are South Africans. You handle your affairs with your boyfriend and your foreign man. Don't force us into your relationship. Listen, boyfriend South Africa. Boa, bro. Boyfriend ya how? Ya the foreigner. Ijola le wena. I join in South Africa e hohle. O sa re hapeletsa. Bantu abadala kusukela kusasa sicela ukunazisa ukuthi la eclinic eThapeni uza uphethe iID yakho. If you are not a South African, sicela ukuthi uhambe uye ku private clinic. Zonke medication yonke yase South Africa is belong to South Africans. Amanesi wethu asebenza i-overtime because ofuna abantu abasuka emazweni abo bezofuna free medication. Nothing for free. This is not a banana country. Commander Moni. Sukela kusasa sizobe simela phe-gate ukuthi ukhulelwe noma ayifunti uhamba uyoteta ku private hospital because nathi as South Africans angeke size sisuke la eSouth Africa sabe siyoteta eZimbabwe or siyoteta eMaputo or siyoteta eMalawi. Namhlanje is the last day. Namhlanje sizo announce ukuthi it's the last day nithola i-medication yamahala. Sayibona ibhasi elaliya eZimbabwe ngithole i-medication yethu. Njengamanje amakliniki awana medication because of nina niyahamba nithatha ama-medication wahambise emakhaya. Abantu abadala bafika la ekuseni ngo-5 beze behambe ntambama ngo-5 because of nina nihamba nithwala ama-medication nithi niyagula. Sukela kusasa-ke umuntu nomuntu aphathe i-ID yakhe ngesandla uzongena lapha egeyithini. If ungayiphethe i-ID yakho ngesandla awuzukungena la egeyithini. Wonke amakliniki sizowahambela senza i-operation cleaner zonke. Asibolekisana. Awuboleki umuntu i-ID yakho. Awuboleki umuntu i-ID yakho. Uma ukawalenza iphutha lokuthi ubolekise nge-ID yakho, sicela ukuthi ukwazi lokho. Siyayithatha leyo ID because of kusasa ngizobe sekubhalela usihle nithi fake marriage mina ngishadile kanti ngithatha ama-ID wenu nibolekisane ngawo. Njengamanje sicela ukunazisa namhlanje sizonitshela ukuthi maniphuma nitshele nabanye ukuthi eThapeni clinic awungeni ungayiphethe i-ID yakho
ngesandla ngoba ngabe kudala bephelile abantu base-South Africa kuze kushona ilanga abanye bagcine bengasizakalanga because of amakliniki kwethu agcwele ngama-foreign. Nasebusuku sobe sikhona sila ukuthi uyahelelwa nokuthi kwenzakalani awukwazi ukuzala ungenayo imali. Uzala kanjani ungenayo imali? Kufanele wazi ukuthi uma uhelelwa ukhulelwe ungaseZimbabwe Bajeka. izonitetisa ngoba emazweneni thina abantu bethu baboshiwe njengamanje eZimbabwe. Mabebuza upresident wakhona uthi iZimbabwe akusiyo ikhaya yokuthi uzoza kuzongcebeleka kuyona. This is not a banana country. Kusho ukuthi thina siyahlanya la emakhandleni le banana country le. Sukela manje ke exercise our right section 27 mawuthi awazi angufunde section 27 sizo exercise umthetho wethu because of amaphoyisa ahlulekile no government ihlulekile. We are standing for our people. Siyacela ukuthi kusasa nazi ukuthi asidali. Commander Moni. Ukhala mama private leader sisibheke. Uyahamba uya private hospital. Namhlanje is a last day nithola imedication ya mahala kutsimikiza atu pamenepo kunena kuti lero ndi tsiku lomaliza kulandira mankhwala aulere kwasimikizira ma foreigners kunena kuti kumeneku asazapitenso kukalandira chithandizo cha ulere kotero wina aliyense amene ali South African azitenga national ID popita kuchipatalako kuti azikaonesa kuti iyeyo ndi nzikadi yeniyeni nde azipasidwa mankhwala aulere koma ena onse azipita kuma private clinic azikagula mankhwala kumeneko. Zinthu zafika povuta kwambiri. Tanena kale kuti tiyeni tiwayikize mmapemphero abale athu amene ali ku South Africa. Ife kuno ku Malawi lero tili nanu ndipo tikupemphererani kuti Mulungu akufewesereni, Mulungu akuchitireni chifundo kuti kumeneko mukhaleko bwino ndipo zolinga zanu zimene mudapitira kumeneko zikwaniritsidwe ndi chisomo cha Mulungu. Ngati mungotipeza kumene, ino ndi Malawi lero. Subscribe, comment, like, osayiwala kupanga share kuti anzanu athe kuona ma videos ngati amenewa. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Namhlanje is the last day. Namhlanje sizo announce ukuthi is the last day nithola i-medication ya mahala. Sayibona ibhasi elaliya eZimbabwe. Nithola i-medication yethu. Njengamanje amakliniki awana medication because of nina niyahamba nithatha ama-medication muhambise emakhaya. Abantu abadala bafika la ekuseni ngo-5 beze behambe ntambama ngo-5 because of mina nihamba nithwala ama-medication nithi niyagula. Sukela kusasa ke umuntu nomuntu aphathe i-ID yakhe ngesandla uzongena lapha egate. If ungayiphethe i-ID yakho ngesandla awuzukungena la egate. Wonke amakliniki